Urake njita bara nikite guku ndari ngui niwe niki ona ni ndona ni githakiriku umenda gwakwa ni ngiraga no kanyihia nduri waka magukinyeria thaa ici ndikamete ngwambite kuthiri hare ndirahetwo miyo nona haria murimo miriyo niyo ndatiga ndatengemania hau ndauga atiri ngutura ndirikanagia ane thimo huriirwo tikuririkaniyo ndeo atiri ni watoriga gacaru report ndame anareke ndimwire thaa icio ndoma no kire ndeigire hau no miriyo ndaiga report cia ndu ati he mutumia mwekite ati nake ngamwaco ingiranite gucongoirana wa kamiri nikimwe kanita na kamiri ni njongoirana kana andu aingi ona wa kamiri cio tirita ria mwore kana meri ndike anita ria rauga niki ati he kindu giake wa ndika ni thaburia no arikana iruga ria wa Wanjiku Ithia sokirie heciko ndacokirie thaburia kinjira ndinakuha na iciko cigana ngicoka ngikuha na iciko ndwacokirie iciko ici cia kuihura kana cia kurira tutu tunini twiri na twake auga ni tukona ruri ure no iciko icio ni cia kunengerete tokona cia itirwo na mai ni mandeigwa no gete kindu gia kundumanira ndeigwa no gete hakiri tondu ateri we wa ukinya report gate gacaru ni tukumutumira mathuri ta imagine we tumira wathuri ni ndwakire gacaru katumia ici kare iheci atumia icio ndio we kori atere ka tahuthira hakiri wone atere iciko igire gacaru ai akora njinura atigo cinura ndugure ndukururira ritwa riake ukururira ritwa riake ona niyo gathi gwikururira ndamugurira iciko ciake ri ithi ndigo ona tiga togu ana neko marumani matikundu maringi tathikiriria handaro na matire na hakiri onao nie gutire kiama ni waka unjirite ithi tukugire no rariganagirwo ene ajirire ngimwe atiriri we tarai wa hakikisha ri ugoka unjire ni ngugurire hindi ona ndiramwira riri ngicokia thaburia nona ngicokia thaburia tondu njirite anga ndinakuha wega ngatia ngimekuha ndamekuhire muthenya mugima enda ukuhuo na riri na muhu ugakuha wega muhu no na muhu ona ni siasa ona andu ngwici ona yori hori no mauite ndikateithio na thaburia ri andu tawe oguo riu karigwa atiriri nginya mundu tawe ri uria mundu na niguo we mathina maingi atiriri ni ndegwa ona tiga toguo ni andaugaga no na nikio mona riri no ciama cia gutumanirwo uguo gutumwo utumagwo ona takire hakiri na nduma na tiga toguo horo iciko igiri tiga toguo na ndurariho we murata wakwa niguo ndirariho riu mutumanire no ndoka gukinyire gacaru report ri nona riu haro yumaga hau tondu waria ni mutheru uyu ni atige wana no ni andokoyania gacaru ni andokoyania tondu anjiriria atiriri ndakwira kiniri anjiriria ndamwiria atiriri ndacokia thaburia kinjira ngimwa atiriri to iciko kana ni watarire wega akinjira no kinjira iciko ndenda iciko ciake ni kundumira mutumia nake mutumia hana okihi we kwanjarie na mutumia uriku we mundu agutumwo kiama kai oka kongorera manyo akebgeike irio bakio atiriri ate huana kiheko ala niki wanyoni huana kihiwe riu no na mundu oragira riu ni huana kihi mwena wa gacaru we atumwo kihi ya itura no na kihi nya gitari kwao kihi kingithambirio nja we mundu ndikihi kingithambirio nja na uri thambio na kwanja na uri gwatukani uri thambio uguo ntindaga ukinunga hotora we thugumagira nduri mbure gacaru mano uyo guoma ukithugumagira ukihera na gete anga ni kurara warwarire ntikurara na no urware na ne ndago ira wathiaga kai mati ti kwaragia mundu mutoe reke ngubere nona kanu kumwaragia toro no cio ragotoire no cio ragotomire iciko niwe wanjirira ati we uhenanagia ati no kiundu gia gukorire ati we kuria wekeirwo ngero eyo agari na guku kwa Maathai uthakite na Maathai tajira tiriri ngundeno tajira tiriri mutumia tani tikuga ngai ndari haha tajira te mutumia tani ere mugima ore thugumira ri ukora tari kwenda tikwendire no gethimo tango na kou ri ati ngirogeragwo ngero nene oguo ni Maathai ri ti gutengagirira riri ti guthekagirira wonje wa mundu madamu thaitha hau ma cio wetagwo atia sifiti fitura sifitu ni uratuma riri koguo ndema ni ino etagwo ndwi kairojisi he murimu ho wika wa gwithugumira fisutura yes utajira ati ni wathire kuwetha rumeini na gukorwo watu wakohura dinaroko we ko watanagio nona murimu ucio ti ugo mwari horo wa Maathai na ndwe tathikiriria nona murimu ucio ukaga atiriri nona atumia magiciara
Niguo manyitagwo ni murimu ucio. Iciara de wari mwe wari. Thikereria oi to muhaka ati nie ndwara malaria ati nayo rware ti tondu we mutumia. Taru he mutumia uciaraga wega njigua makiro ati maciaraga nomo na he mutumia utahota guciara nomo. Uguo ni njua andu ni mathĩnjagwo. Koguo andu matiko mahuanaine. He mutumia ungiciara anyitwo ni murimu ucio wa fitutura. Na he mutumia te uguciana tore ari o sawa na agia to ingi biu. No riu thikire ki haha ri murimu ucio ni uthondekagwo mwana itu. Uthondekagwo na mundu akahona. Na riu gigathie thondekwo hone ri. Kai wetigiraga kamu. Kwa me nduru na kiria na mitingo mo iguru. Ni ndahona. Mitingo ya iguru. Ina mitingo yanyu mume ya iguru muge Warigia ni arahonire Victoria. We muhonu. Ndona ndiraigua. Dai sini ndanuga. Niguo atiriri basire ni pole ni wawarirwo ni kana kariku kana muri wako wa gatatu tari watumire riu nuona riu we nawe pesa haha niho hatari mundu ndakiwaga buaga gitiko na mundeire ko ona mundu njumba ndikimundaga mundu agagita neho mundeire ko ni amara ndora iciko igiri ni reke pole sana reke thiire ndaigua ngoro yakwa ya mwiriri ona ndukamwire ondu mwire kiama ni giakinya na ni sorry na Ngai andekere tondu nie njui nduire njui ati ni waganu waku I'm sorry no rware uru reke ngui na ndireketie kugia twana na ni no ngirware no rware uru thumba na ni thondekagwo reke twiki atiriri ndurenda menya uria tugwika haha twegwika uguo tumenye uria tugukumbata mbia ini ndwa nyambe nyone ndagitari wereke thi ni undu wa mburi mburi yakwa ni ithi yakuri ni rakorirwo weka ati na ndirakiwa nayo ndikakiwene ta ni mburi utige ndugitara wake ndothe giciaraga no rware fitula iginya mburi nditukwaria ni kumwira bari ya fistula nyogua bae ti mburi ukagurukaga ye mwathani ndekera Ngai he ginya mburi ri wewe utanifanyia nini wewe gukora wewe waigua gukora mbele ya na hiyo ni maita maigana nitakupiga mbele ya chief athretenete kuhura atorete athretenete I can file now no for it go file. First of all ndio ndo ngiye kombegia sai ndacokia ngatho ndio kwina baridi muno riu madam chief kire kiandebe abo gori ni muire tuye gwitorozi mwite gwitorozi ri ari mutumia wakwa ari na ni twatiganire na itumi cia gutigana ri ni muire tu kitu ni muire tu very toxic na kitu ni toxic todo ari madam chief every time ingyo for example ndamuguragira kamusere kabisoi ndamugurira kilo 5 akuga we arenda kilo 10 ngakimuria atiriri na ndukire kilo 10 o rimwe ni ciaki ndwambe o appreciate kile kibotha icio ugo about ira atiriri yes uri ongi wari mweru ri etagwo ate wairimu wanjirio nake no toxic wairimu nigo twatiganire wairimu nigo twatiganire mwatiganire kina wairimu nake ni gwari na maheni muno no riu nake o ni toxic nake riu ni toxic madam chief ndenda kuria atiriri yes ni ureciria ringi na ringi onawe no ukorwo wina gathina tondu riri wa mbere wa keri digio ati 100% okay no ndi madam kwina handu uroraga through for example ni twagiire kana nake kana gaka hi risike na mwaka umwe na kindu mieri 6 last month akihurira thimu akinjira atiriri ati mwana ni aretia thimu rogi kimuria atiriri mwana aretia thimu yake ndamwira ndigiota kugura thimu at moment ri akirakara akinjira dikana rekona mwana wa mwaka umwe na mieri 6 ni aretia thimu riu kire kira tumiriru ndakare muno madam chief ri ni kunjira ati we ni aranoga gukua mwana na mugongo ndimugurire ngari oria owe madam chief at this moment digia for kugurira mundu no tutikaraga nake no ndenda ukuria atiriri mwiri tucio ni ura expect ya rute wira ni mwandikagira mail ndiri mwandikira mail ora tondu mwandikire mwiri tu ri ura expect mutumio cio akorwo akiruta wira atena na bado no mutigire murigo ndira mutigira murigo every month ndirimutumagira ciringi 8 kana 10 cia upkeep ya mwana ndimutumagira wako ni kiruta diapers mwana arenda ni nie nguraga wako ni kindu ta wako ringi mwana ni murwaru ni nie nguraga riu ona kire kidakaragia muno ni madam chief mwiri tu atinda akihurira thimu ati mwana ni arwarire ke mwana kirwaraga muthenya ati ndumira 5,000 ndware mwana thibitari ngakimuria ati ke mwana arwarite ku ati mwana ngani araendesha ngakimuria 5,000 na mutige ikaranie tugikate madam na mwiri tu no kuni exploit imagine she's exploiting tikabage ko exploit retheini no madam chief ukionaga madam chief ona tutingiotana nake okay she's a good girl yes diku ati mwire tu muru no she's too expensive for me very expensive ndo amenyete ugo kimuhikia
ari sawa anake ni murathumbura muno anake macina mara njokete gucira gukuri anga mwiritu ahana anga mwiritu ahana riu ngakiuria atiriri kwani amuku kwa mnajuana before we knew by the ona twakuchie for 3 months before you got married 3 months yes ona ene ke muruga ati mwanake akiona na mwiritu ni marugira na mwanake akirua ni marugira ndenda kuria atiriri mwanake abandu ndungihe time ya kumenya mwiritu mieri 3 uramenya mutumia ne mwiritu agutura nake ate na wagua ni eguka no kurejira tha icio guo so for 3 months twamenyana nake ri she got pregnant na that was not even the problem na nie ndari nginya very ready na nginya ngithie kwao tukiri na ciari make na ngitwara kanyamu no ndonire mburi ndorire mburi kuguru but kumbe ihari ngari ikite ngothi ya mburi eni tondu na ndoria atiriri nawe ri mieri 3 ri ni akumenya mundu kai mundu okaga gwaku ari meidi arafu mieri 3 ni ungamenyire mundu ati nikira ndirona ri ona mwiri tutimoru nikira ndirona mwiri tutimoru ndona tuku meka muthako mathakaga na nyina to gacharu ni umuwi meka muthako mathakaga na nyina kamuthako gatekega tondu ona nyina ni ahuragira thimu nginya kunjariria uru akanjuria atiriri kai watwikire mwana ithu turikoreragira na tithio twa guciarire no madam chief kuguri ndona kwira uguo nyina no ahoririe uguo ni mutu egutulika no anjurie kana ni ndago ciarire ugakirigwa atiri na nie ndikiheanaga upkeep ya mwana madam chief ri kai why are they exploiting mwana wa irimu ni uteithagia mwana wa irimu ni ndeithagia ndenda kwira atiriri if you don't take care ugutigana no cio reta ruci woyongi ukona kirathi urathomithia na ona bate gukorwo be bata wa gutwara ciana cukuru ukubata gwetha kirathi gya kuthomithia ciana niona rekigwere madam chief thaisi gwo ndiraririe nginya na priest wa diocese na ndiramwira atiriri ndina secondary virginity and I'm ready they very ready gutwika father tondu ni andu ni magire zidia zini madam chief ciana igere barabara riu ndenda kuria atiriri ona kou kwa mubea wa thi uri ona go kairitu yuthi ukona kairitu hau ukona mutumia muthaka wa ikundi cia atumia ugeka atia iganira no do madam chief lo thisi go ni hali aginyete okay ciana ni nginya ni kuthomithia mwana cio ngamuthomithia nginya form 4 riu ekatiriri kana ni first kana ni second ri twira virginity yaku thika uikare na witikire atira ni mzee kana koti uguo ri ndigikare uguo ona wa mwari ni ta thirikari ona ugiikaraga uguo ciana icio kwenda ithome ni guthoma iria na inywe na ciike maundu mama everything will happen kaya guka gaciga na mwiri guthoma uria thimu anje noko nawe niwe ugiko no ndurangenia niki waigwa thoguo ni muthuri mwega muno ndiyo tabia uraruta kwenye unatoa hiyo tabia sijui ai Rozi kwani uko wapi madam chief ragi di musema ni dohike mawe please wehike ko dira kuona wani woyo How are you, Madam Chief? Mzuri sana. Wewe na wewe unashinda upa umenipigia simu na nilikwambia venye natoka mbali. Ikarathi tiga kwambe inegene. About yena inegene. Ikarathi. Nono Madam Chief la kukwira. Ndu niwe Rozi na niwe arari mutumia wakwa for those few months yatorikana ni nake. Ndu otuguda koda kwira. She's very tough. Daddy mutumia waku, I am still your wife. No, you will provide for me. Madam Chief, nie ni nogete. Oyo muthuri ri hingo ciothe ugaga mbeca ndari na agiturutira mbeca ri arutaga tunini thaici tondu raigwa gitinda age complain haha ri atindaga agiposti mbica social media ari nao nie na mwana wakwa mwatiganire kiwe what happened ndumurie tondu ndimuragia kaitu katangi reconcile agatinda akiuga ndangihota. Madam Chief, first of all ndenda kuria atiriri yes ndenda twambe twari hau wanjira ni very toxic very na kuringana na uria araria ri ona ki aragwita uguo na kiugo na atarite na kiugo riu ndenda kuria atiriri haya uyu aranjira ati we ni kumu exploitaga ati mwanetagia thimu ati mbeca na ni akuheaga upkeep ukwenda kubeo mbeca gutari riu Madam Chief ri
arauga ndi toxic na ndi mu exploitaga kai atiga adigira mwana ataramu provider Goli atiri Madam Chief. Ndirenda guikara maisha maria araikara onake ndina mwana wakwa wangikorwo ni arafondi guthie trips iria arathie ona niere ni ndirenda guthie trips icio ndina mwana wakwa No do ni ndiri baba anyu kana mamu wanyu. Ehe tete nduri baba itu kana ukiduta gwitu ri ndaciarite mwana No ndirakwira ni njegire I'm supposed to get her for the child not you. No you ithuothe turi aku No we divorce tuliachana wewe nitwatiganire ndenda kuga atiriri inyue ona muikaranite ndona ta mungiuragana ndenda kuria atiriri uramuria we ni ithe ndwamenya wa muhikagia ri ithe no do Madam Chief no do diare kinya mwana ukiduta diare kinya mwana nigora metu atiriri Madam Chief adutire gwitu is it my responsibility kuhota maisha maria ndakuria atiriri you said am I your responsibility? Yes you are. You are. I'm not. My responsibility is my child. My child is my responsibility. Wana wako na responsibility yako kiwe. Wewe akejo yaugire ni kuhota Madam Chief ebuka chini urarogamania nani ka chini you said you'll be able to manage it is high time you show it even if you're not together. But you're not my child. When fafa you kwa baba yenu wewe sirudi kwenu basi waigwa I will not. We actually I need a car. Edare na gari Madam Chief. Rosie holera. Ndakura gari. Ndirenda I need a car. Tafuta job. Ruta wira. Ena mundu ngiara date Madam Chief. Ena mundu ngiara date. Ena mundu ngiara date. Nyamaza ndenda kumuria atiriri. He's in a position. Nyamaza. Madam Chief. Yes. But Miss wenu. It does not that we kill we divorced. We divorced. You cater for me. You cater for me. You cater for me or else ni okuona I want the drama I want the drama Gona ke kitari dona Madam Chief ka pale gona ke kitari dona you always say I'm a drama ne higo kuona drama hiyo you will not enjoy with that woman you will not we will see can you keep quiet onatini wa mbere gutiga wathire ate na wairimo say it Walimkaye wanyu. You're so selfish. You're so selfish. Am I? It is high time you admit Am I that. selfish? You are. Am I selfish? You are very Why? selfish. You are very selfish. Why am I selfish? You are very. When the nyabiri kwa Madam Chief encounters shitoshio. Don't worry. Madam Chief. You know that I have even proofs. Proof of what? Come on. Kipuratich. I am ready. I am ready. I will defend my child. Madam Chief, I am very sorry. I am very sorry, Madam Chief. Ndenda kuga atiriri kana ni murahotana kana mutirahotana ri mwana no nginya rero that is it ukanonyita yes ni andu mangire mano ri ni mare mano na ko ni mwahotana muhotane mware mano mure mano no ndingetikira mwana uria ni problem yakwa ni mwana ucio ri gatagati mwana ucio ni gwenda thome mwana ucio ari anywe na akome na athome otoria uria angi aeka uria I want the best for my child neni ndirathikana nywe neni ndirathikana gekire mwana ucio ri basic necessities ciake no nginya agie food shelter education health amount macio mothe riu ndenda gwika atiriri ndenda munjire atiriri uboro wa health ri wikaga atia uboro wa shelter ri wikaga atia uhoro wa ki wikaga atia nigetha munjire atiriri we wikaga atia na kio yetikaga so Madam Chief nie gutiri undu njikaga no ndifati gwika niki nie mundurume he provides for us no but onaki koni ara provide ri what is your position he is capable dikire Madam Chief capability ona contribution ni yakuri nere ko igoro urigureri wa mwana ucio kekeke ndekwa ati Madam Chief mwana ucio ni nguragira diapers hafatara kilo ni nie nguraga through ni ndimuheaga every month ndimuheaga 10,000 tondu nake wira Madam Chief nona every month nona responsibility ya mwana ucio ndukari horo wa wira atindaga kiugo horo wa wira wakwa Madam Chief besha ciakwa ni ciakwa besha ciakwa ni ciakwa na ndenda kuria atiriri we no uhote kumuhe mbeca icio ngiri nyanya icio akuheaga uyu besha ciakwa my money abotige ungimunengera mwana umuthiri no uhote kumunengera no uhote kumurehaga ngiri nyanya na wiganire we nie sisi ya mwana e wiki
I can. Abotige. Mwana wiki Wewe oe mwana. Uikare nake. Wanyita. Uikara nake ri akobeage ciringi ngiri nyanya. No, Madam Chief, the thing is this, The thing is, icio ngiri nyanya ri ni cia other expenses. But mwana okone guo everything the baby needs. Oyo na mwana na Madam Chief dikiria gwira. Agithiaga Mombasa, agare nako. Nake hoja kikira na mwana. Abothikiriria. Afu Madam Chief, ndamwirira atiriri, mwana ucio aigira cukuru, I'll take him to the best private school. Gamuto the best private school, Madam Chief. You need to prove it now. Ufatilia kuonania dhaifu. Ndai kutumira school fees. Ndai kutumira pia school fees. I want more. School fees mutumagira pia sigana. Mwana timingiru cukuru. No ndamwirire the best private school. Na nini ndiraga besa icio. And if I'm not available, no nditumagira besa icio, Madam Chief. Afuruguri atiri, Madam Chief, surely. No nginya mwana ekera uyo are for example en tattoo jara. No nginya mwana nginya asoro tattoo atika tattoo kanini. Atika andikitwo ritwa riake. Tor mwana agitagwo Jaden. No nginya ndiko Jaden na uguo. Surely. No, not mwana waku. No, abotige mwana ucio ena choices ciake. Koguo otige tondu these things are very permanent. Na mwana ucio angikagwa ndekwenda nyamu icio. Nega ko blame we. So mwana arerwo uri ari ni akeikira maundu. Na riu Madam Chief rede toto icio ri arakuhe ciake. Arahe tondu riri. Uko twoka ni tondu arauga ni ndiramu exploit. Abotige icio arakuhe. Icio nende tu ungirathi ginya kuhe mami wito. Haha turoka maundu malo. Ndakuria tiriri. Chifu ndaga kuhe maundu. Abotige no we ni wikite mwana oguo ni mwandikite gatatu. I was planning to do that. Don't do it. Mwana ucio areko ni akeikira maundu macio angikenda. Mwana ni wakwa, Madam Chief, with all due respect. Wewe thikiriria mwana ucio ni no kwa iguru, mwana ucio ni wa thirikari ti waku. Koguo you are not supposed to think that you can do anything for that child. Mwana ucio ena right yake, mwana ucio ena mikarire yake, koguo etwo ku dictate. Ni thengio muno Madam Chief. No igora Madam Chief auga mwana ucio ena right ya guikara ki. Koguo mwana ucio ena right ya guikara maisha maria afateire guikara. Maisha mathaka. No, maisha mathaka. The baby should not be exploited. Neugaga mwana thie trip. Julia atiriri. Natwaraga mwana. Julia atiriri. Tiga atuma mbeca icio atuma. How often does the baby go for swimming? Ni ndutaga wira. Mwana ni afataraga. Mwana ucio ni miaka igana. Ena mwako mena miaka 6. Mwana ucio mugatwara mwana swimming. Ni afatie go. Ni ora swimming hiyo. Na tondu muthiaga na keri, tondu muthia na niguo riaga ri, atiuriaga chips cia magana matatu na nguku ngima ri. Kwani atiriri, maisha mara na ore mena keri, thaice na mwiritu ungi. He's seen another woman. Are you seen another woman or no? Yes, I am. Maisha mara araikara Madam Chief na ni no ndikare mo. Ni tondu wira. Ni mwana wako na wikara wega tiwe. We, tarehe buku yo. My child will stay well, not you. Ndenda kuga atiriri. Maisha maria mathaka araikara ni mo ndirenda guikara. Na mwana wakwa. Macio ni mwana wakwa niwe egwikara maisha macio tiwe. Aranyima maisha macio ni mundu mugima we mwaka miaka 18. Chief maisha macio nani ni mo ndirenda. Macio araikara na ucio ni mo ndirenda. Over 18. Wena mekige na wena 20k. It does not matter. It does not not matter. Na dogatio kitaratereria miaka. No way. Utodoko jikada. Wewe. Utanifanyia nini? Wewe. Gukora wewe. Waigua hizi. Na hiyo ni maita maigana. Nitakupiga mbele ya chief. Athretenete kuhura. Atorete athretenete. I can file. No, for if you go file. Ni arathreteni. Todo tiria mbere. What evidence do you have? I have evidence. Which one? I have evidence. Which one? Kenda kumenya. Kaire tu wewe. Eno ni thi. Yekinya kahora we. Can you stop pointing at each other? Ni mwe kwa chifu. I'm sorry. Angikora mutira respect kirauni ri. Eko mutira respect wa biti yakwa ri. No igwa uri arauga Madam Chief, maisha macio ndigoikara, mwana wake ni wa guikara. Nie adutire guto ni ugire ni akuhota. Ithwe kwa nyitha ici igwo kwenu. Ata kama if not so Madam Chief, ayiko nenda wikara maisha macio gwo ri, ayiko nenda wikara maisha macio gwo ri, ukuje we settle our differences to forge the way forward to live with life. Ndenda kumutitoma ya hikia yakoragwo nao tanjira Madam Chief tondu acio ni oturanageri na ndakwira ya hiki aria akoragwo nao we na waigwa ni ndakwira atiriri before she comes ati wari na waithimo ena mwana humanizer netuaga uri ari mwega na uri arereirwo na keri we ena mwana ndakwira ati ugukinya handu uthomirie ciana ciaku ikita mwarimu ona thitoke tuiria reke Madam Chief gutire kindu gia bata muno thini wa maisha ma mwana ume ta thayo wewe ungikondora be Madam Chief taru ikiona thayo hari we ni ngwegwatirira hari we na tiao hari we Madam Chief I don't know what you're talking about Madam Chief can you let me leave Madam Chief I'm walking out I am walking out
I am walking out on you, Madam Chief, and I am very sorry. I will not. No igwa rauga thayo, athiaga gwetha thayo. Eni tondu nduheaga thayo. Ona kumbe ndauga Give me peace. Give me peace on the heaven. Okay, ogethia ogethaga atumia na kou. Kiprotich. I don't think netura come up na solution. We are. Where can Kiprotich? Madam Chief. Ndenda mumenya atiriri. Nani ndirathana? Yes, madam. Umesikia? Kaa chini. Kaa chini. Get chini, madam. Get chini. Heshimu Ngira uthika iretu. Niki atari ahegete hiyo. Kaa chini. Sit down. I'm the one who is Don't talking. touch me. Sit down. Don't touch me. Madam, Where? tunaongea. Ugo niguo hana. Nikonoga No, Madam Chief. Onayo ngikorori that toxic ire. Mundu no aremwe niwe. Exactly. Thank you, Madam Chief. Thank you. No. Thank you. No, I'm not. I'm At least one notice, you have noticed. Ndoria terere. We nginyona were. Ndie ndona mundu murume okwarija muthuri fio. Muthuri mogima okwarija gikagiria moko. You are not Ginya haro Madam Chief. Togokia moko. Ndira kuhura. Kwaria ne haro. Toginya onjigirire guoko. Toginya onjigirire guoko. ndani. Madam Chief, mbona mimi nanipeleka ndani? Kwanza enda ndani. Madam Chief ameongea. Ai, Madam Chief surely. Rosie. That is what you get. Madam Chief toginya ajigirirwo guoko. Abotige nawe ngetha kuria atiriri. Ndamuiga hau nigetha unjire atiriri. Kanwa kau ga turu ri. Mutumia akiaria guo akiaria guo ri. Kuri mundu mume ukikara nake kweli. Madam Chief geretie. Ngigeria gukira gukunda mai. No igwa mama itu anjiraga ngunde mai. Na ndikamatue, na ndikamamerie. Nie ni nogete. Na tha ici ri. Kaende. Ni nogete. Ndenda ukuria atiriri. Mwana ucio ri mwathaka ngumwoyana ndi mutware children home. If that is angikora mukugianira mwana ucio ngumwoya ndi mutware children home akarero ku. Angikora kana kauri kana kau kangikira in such an environment ri mwana ucio gukorwo ari ki. What will that kid be? Madam Chief, all I wanted is the best for my child. The best for my child. Na ndirendete mundurume oyo pio na ngoro yakwa yothe. No mundurume oyo igo ciothe. Jakuria tiriri. Arenda goko atene business. Jakuria about What about me? No, listen. What about me, Madam Chief? What about me? Jakuria tiriri. Girete ginya nganoga. Yes, ginya ngihonoka ngigwa. Just because of this guy. Tiriri. Ungikiaga kwetha onawe njira ya kudiru na mundu murume oyo ri. Do you think angikoro ari moko-ini ma mundu ungiri, you have to mature. Wambe wiganire. Umesikia Madam Chief re. Ndikwenda murimo ndikwenda kureherwo nie. I am still young. Atiriri. Mundu uyu ungiona maisha maria about to show you his social media account. Ndenda gugutuma. One maisha maria aikaraga na uria ekaga. Ndikuthikiriria. Ndenda uthi for a therapy. Uthi counseling. I am okay, Madam Chief. I am okay. Umesikia? I am very okay. Direciria higo ya therapy ni yathirire, Madam Chief. Reu ni hindi uramebatara fiu. Nigetha umenye guparenti, nigetha umenye kwimenya, nigetha umenye what you need to do. Mundurume oyo ena mbeca. Goja. Uhoro wa mbeca ciene tigana nacio. Ena mbeca. Ndago she spend ninde ndathukiria muturire wakwa. No we tukihikania ninde ndaga guthie university. Diathire. Madam Chief diathire. Tuthikiriria. I didn't go. Na ciari yakwa ni mendaga kundihira. Alafu okianyonie maisha kama ya. Na hikimoharia. Abonya maza nguria atiriri. Agikuoya ri, kire ndari na hikia cio. Ari onao. Ndiamenyaga Madam Chief. Ona tutiaikarire mieri igana. Ona ni akinyete ta. Ona weka how easy were you? I was stupid in love because I thought he ndenda kwira atiriri. You have not achieved na kanyo kau gako. Can you try na kunyamaza? Can you try with other ways to win and get the best for your son? Sijuka tunaelewana. Na nikotira ku advice atiriri. Nataka uende counseling. Right? Ale kondo gwetagwa amani counseling. Andro cio wathi kuri ni ugwikwo therapy wega.
Sika tunaelewana. Ukifanywa therapy utajua what you need to know. You will be helped to see what you are not seeing. You will be helped how to bring up better therapy. Madam Chief, nitaenda therapy. Yeye ataenda wapi? Mwanaume kiburi tupu, kiburi tupu. Wewe ataenda wapi? Atabadilika. Atabadilika. I actually don't want a life with him. No, nitaenda aprovide na provide mwana wake. Na haria ararega ni kunjiga maisha maria ndirenda na ari na mbeca mundu rume uyu thina thukirie maisha makwa oguo amathukitwo mwana wake aku benefit. I will also benefit na ginya wili-ini yake I should be there. I don't care what happens. Ndenda ogioka guku ringi ri ugakorwo thite therapy cigana ugucio ni wiki cigana atwa gwitagwo atia gwitagwo amani. Umesikia? Wathi kuu nimegukwaroketi mundu muguikara thi nake. Sika tunaelewana? Ugiuka guku thutha wa mieri igana? No, wiki cigana? Koguo uguka mwico-ini wa mwico. Nigetha ugiuka riu tukiikara uguo na thi ri, tukiikara thi nawe ri. Ukorwo riki? Please. Etiguo? Ngenda wambe undigire waigwa na tukinye cira ucio wau tuonane thutha wa wiki cigana? Ego igwa nake ri kuri kugurage tondu mundu uyu ena abotige kana ni kurogwo madam Chief no ungia kumenya thina wa no amenya thimu-ini yake ni thiaga thimu-ini yake and I know I shouldn't. Ukoraga new numbers, new contacts, new numbers ginya mwa save it makanika na ni muiretu atiriri so ati nigetha hura ngeciria ni ngari irenda guthondeka utauga atiriri I know you are wounded, I know you are hurt, but for the benefit of your heart tuonane after 3 weeks. Anita. And he should cater for the therapy also because I know such sessions are very expensive. We are going to kuadia nake. Sawa sawa. Madam Chief. Sawa sawa. No kire marume ri. Nikegarire nguhopu ni ukumuhota tondu na nyina ngwiciria ni amuremetwo horo wa hiki. Sawa, sawa tukuona. Nguhopu ni ukumuhota. Ndire tukiroha. Sasa ndio katanga. Ciana cikwenda atumwata. Riu uyu ni muiritu ura expect akorwo ari mutumia wa mundu, then mwanake ucio ari muthuri wa mundu. Where is the world going? Kuti mundu ungithikiriria uri ungi mwanake ndangithikiriria muiritu ndangimuthikiriria. Now even the children ciana icio igwikwo atia? No. Ndethikigira mirio haria ndituramenya ndirekire tureka ati ni sade twagithii kanitha no nginya ngathii haya kwina igitaga gacharu atiriri kwina itega ni haramire matega ni ndithia kanitha tondu ni nginya kuhotha ndihotha thiko ici njoke nguria atiriri we ri mundu wa kanitha ri utabundithagia ciana mitugo ri ni Julius aroragia nyoka ci wakwa atiriri yani we gutiko ugakorwo wina kamudi at least uthio nganirie kihi kiu gia niki marekaga sampiare hau ati macemania muhurire supu uguo aragwa wendana kukorwo kuhurana sipu mutu uragwa nie ndi mutu wina tiri nie ndi ngari ati we ngari ingimenya ta kana we ngari riu ciana ni ciari nima ciana ni ciari thu tirariho we nyina ni ndi nyokwa tirariho no we na mutumba ciake ro we ni wagirie mwana ucio gwaku gucogothaga ni wamugiririe ndakwatiriri uthio mukari tindakwira cira ndiraomba ha tindakwira gacharu tondu wamenyerire gukarakaragia mundu kanua tindakwira wanjira ndwi no ni twarwara mwana waku ni twarwaga nake nigetha ukanie turi arika ithuĩ turi arika ni turani ithuĩ no ciana ri uthi waririe mwana waku mutumia mwega mugimaniriri hei kungimaraga we waririe waku na nijaririe wakwa no tiko nyina ineria githuri haha nendo murane kogoro nendo muramegena ndiria andu guti mundu tabigwa mukithegena what is it hai totari togoranagia riri ciana mwana wa gacharu no wako ni mararuire nuona na riu ciana ciarwa ri na tari kiuria ni atiriri no raburaga uri ongi ni ciana ciarwaga urenda atia urenda atia kana wakura nawe arariho ciana citu ni iraruire then mwakinga nduruka atia we na thie ngikora guthia atigana ukwendaga atia riu fatire kania Julius ndio atiriri mwandogeria kanio munjuria ki
ona kanio waku nwe igua na wele uthi kuri oguthiaga wenjo ne maku na nagotire nginya ona ya kuinya oro gotira na kuinya we hekenyie inyone we ate okay mwana kebiuria nagotire uguthia kai we guteko ndukuthiaga ndakuria atiriri mwacoka kuga tene ni muringireria neki we waingira ndakasiene urikia muni oyo guo ta njogwire oni urerogwo ni ndiriikie kwanza wacha hivyo murera na gate na Warigia iguru riakwa uramwira Warigia kora turarithie oka kuja hapa kuja orauga na ihu ni riakwa ogorokaga yani atimia othe wambeto wena ku aihu bũrũri mũgima ndĩroria atĩrĩrĩ orauga ndĩna ihu nĩrarĩ rĩaku nĩwarutire narĩo nĩwarutire ndakuria atĩrĩrĩ ũramenyaga nĩrĩkũ nĩ wa ũrekĩrĩte ũrorio wĩ narĩo tũgwĩkĩre nĩ rĩaku tũgwĩkĩre thekeria iyo rimũ haya nĩkĩo ũyũ ũrĩ atuona nawe eciragia twario ndeto ciake kũrĩ ndũngĩmwaragia nĩguo gũtũtigarage na gacaru ndiwĩka ũguo ĩ nĩ borithi na rekete mwĩre ũtigĩre ndwĩ gũkinya na nginya na ta mũtumia wathokaga nake mũtũ ũyũ atĩrĩ mũndũ nĩ kanjia mũtwethũkia wende waku kwendenika ũngĩona ũndarĩ ciriki ũndarĩ mbeca ekũhahue na mũgũrũki etigua watũkora haha kwanyu na nginya ngui ĩrĩingĩraga nyũmba nĩ mĩatũkenda kũrĩ gacaru ndiatethaa noyo niĩ ũgoroki wanyu rĩ nĩotania niĩ thianiai kamuka ndu ona gacaru we wagia na gacaru